Parapsihološki rat protiv Srba. Dragan Simović. Iz odbrane preci u napad. Ovo pišem za one probuđene i osvešćene Srbe, za one Srbe koji će iz odbrane da pređu u žestok i odsudan parapsihološki, umni i duhovni napad. Imperija zla već odavno protiv Srba vodi najpodmukliji, svestrani i sveobuhvatni rat. Rat na svim stupnjevima i razinama uma i duha, a taj svestrani rat obuhvata sve vidove specijalnog parapsihološkog, magijskog, informacionog, okultnog, mentalnog i medijskog ratovanja i satiranja naroda, poništavanja samosvesti i samosvojnosti, brisanje rasne i nacionalne samobitnosti. Srbi, vi koji znate ovo, vi koji ste probuđeni i osvešćeni, došao je trenutak da iz odbrane pređete u napad. Neka vaša odbrana bude podignuta na najviši stupanj zaštite, kada će vaša odbrambena energija biti dvostruko jača od energije napada. Kako? Tako što ćete koristiti i preusmjeravati energiju napada. To se zove igra naspravnih ogledala. Kada u umnim slikama visoko gore na 8. stupnju, a to je stupanj uzroka i posljedica, stvorite naspravna ogledala koja odbijaju sve zrake i talase, vraćaju ih izvoru, odnosno pošiljaocu. Tako da će se ti zraci u trenu preusmeriti i početi da deluju pogubno po onoga koji ih šalje protiv Srba. Zakon setve i žetve. Ovo je kosmička igra. Shvatite ovo kao igru i igrajte se sa vekovnim dušmanima srpstva. Budite mudriji od njih, jer to već i jeste. Upamtite, neprijatelji su srpstva veoma priprosti i glupi. Oni svoju ograničenost i glupost prikrivaju samo tehnološkim dostignućima, mada ni tu nisu nešto mnogo uspešni. Ako se po trojica, petorica udružite i stvorite slike naspravnih ogledala, moći ćete da poništite svako umno dejstvo naših dušmana. Ta igra je veoma prosta i vi je već svakako znate bolje od mene. I ovo upamtite, naše su misli veoma moćne, moćnije nego što možete i da zamislite. Samo petorica vas probuđenih i osvešćenih može da zaustavi poletanje neprijateljskog aviona. Dejstvujte i protiv ovih plaćenika u Srbiji. Puno ih je. Ali vi ste za 3 koplja i umno i duhovno iznad njih. Valjda ste to odavno primetili, da su svi ovi izdajnici i plaćenici u Srbiji ljudi sužene svesti, labilne persone, osobe lošeg karaktera, s kojima takođe možete da se umno poigravate, da ih dovedete do pucanja, do ludila. Srbi, umno oružje jeste najstrašnije i najubojitije oružje. Budite Srbi.